turamukontakta tukamuzana. Of course cyabaye nuko Pavel Nzira bitagenze neza, APR bihisemo gukoresha Dolphe ariko ibizi neza yuko hari umuzamiri gutekereza kuzana. So uyu mwaka rero APR bayihaye budget y'ibihumbi 350 by'amadolari mu mafaranga yo kugura abanyamahanga. Ibyo 350 APR rero yabimenye hakiri kare yuko ariyo mafaranga izakoresha, ihitamo ko yajya ku isoko hakiri kare kugira ngo ibashe kuzana abo bakinnyi hafi miliyoni 500. So 350 by'amadolari yo kugura abanyamahanga gusa. Abanyamahanga gusa. So APR uyu muzamu ari mu Rwanda agiye gusinya. Hanyuma hari Mamadou Traoré wa musore ukina muri Stade Marie. Nabonye abantu babyitiranya iyo bavuze attacking midfielder abakina 10. Yatsinze ibitego bibiri muri iyi sezo, yakinnye mu makipe mu cyiciro cya kabiri muri Turiki, yakinnye no muri GS kabiri yego. Akaba rero yaraje muri Stade Marie yiwabo, ni nimero 10, sore mugufi wakinnye amatsinda wari na kapiteni. Baranarirenze bari Stade Marie nayo kipe yabonye tike ya kimwe cya kane mbere y'izindi zose kuko yayoboye itsinda ryarimo Simba, Atletico de Rwanda na Esperance Sportive de Tunis. Regan navanyemo na Mamelodi kuri difference y'igitego cyane, yatsinzwe 3-0 itsinda 2-0. Kandi ari mifirimbi cyane kuko bayangiye ibitego nka bibiri. Mamadou Traoré rero bamwita Kapi, bivuga kapiteni, ni mene ya kapiteni, ari mu Rwanda agomba gusinya muri APR. Ikipe akinira Stade Marie uyishinga hagati we na Memerda ubwase ni nkasimbuye na Meneba. Ikipe akinira Stade Marie ifite ibikombe 23 bya shampiyona, 23 by'igihugu na Super Coupe 10 no muri basket ni nakimeze Stade Marie ni institution ikomeye ya sport muri Mali. Yumvikana ko atari ikipe yoroshye. Undi hari ni Aman Michel wa musore w'umuwinga wavuye muri Cote d'Ivoire, musore muremure w'imbaraga nyinshi cyane, nawe ari mu Rwanda arasinya. Hanyuma barasubira iwabo mu bihugu byabo bakore vacances bazagaruke mu ntangiro zo kwa 7 baza mu ikipe ya APR kwitegura pre-season banitegura Sekafa. Utaraza no mu defenseur Maduzo rero uyu ukina muri Mazembe bavuga yuko ngo habaye gapapo nagiye mbibona na bujabano na APR bambwira ko yasinye pre-contract. Yasinye pre-contract byanteye kwibaza ese pre-contract igomba kuba imeze ite kugira ngo umukinnyi yemererwe ko ari uwawe. Nifashije Jules Karangwa ambwiye ko agomba ko hari ibintu 4 byubahirizwa niba APR bifite muri pre-contract y'uyu mukinnyi araba ari umukinnyi wayo, niba itabifite umukinnyi yasesa amasezerano. Yambwiye ko hagomba ko hari specify ko umukinnyi yagiranye amasezerano na APR byanditse, ubwo ni impande ziyagiranye. Icya kabiri ni ukugena igihe azatangirira akazi. Vuga ngwenda tuzatangira ku ya mbere ko 7 ukazasoza amasezerano kuri 30 zo ku kwezi. Nugushyiraho igihe amasezerano azarangirira. Ubwenda ukavuga ati wenda azasinya imyaka irenda azasoza ku ya mbere ko 7 Ingingo ya 4 ikomeye nugushyiramo obligation ibireba buri ruhande. APR kuri izi tariki izaba yishyuye aya mafaranga kandi zajya imuhemba ibi kandi wenda izakora ibi. Icyo gihe iyo izo tariki zitaragera ngo utarabyubahiriza nta burenganzira afite busesa amasezerano. Yamahaye urugero kuri Ojera wabikoze polisi arya amafaranga ya polisi aragenda ajya mu Misiri arakina polisi arangara mara y'umwaka. Hanyuma igihe ifayarinze ikirego muri Farawe ati mwarakerewe dore yarakinnye umwaka, icyo yakora nuko baramburusa amafaranga atari kubikoze mbere atarakinira iyo kipe imushaka niba ari Simba bahita bamushyira muri litige ntago yayikinira. Ubwo rero byumvikana ko bambwe bati ibyo byaga papa babivuga bisaba kureba pre-contract niba atari verbal agreement. Yabareka mbabwira mutabyitiranye mushobora kumva ko iyo gapapo ntari no kwiyemera muzi inshuro dawe yavuzwe Tanzania. Tubigendemo neza ngero nabaje muri APR ndavuga nese koko mufite pre-contract cyangwa ni verbal agreement mwemeranyije mu magambo cyangwa yarabasinyiye. Barambwira ngo twemeranyije mu kwa 3 inyandiko zirahari ntazo bampaye. Asigaje imikino 2 niba bakubitaga papa atazagera vuga ngo navuze ko ntayi hari. Genda kubwira source zizewe na kuri niveau ya nyuma. Asigaje imikino 2 kuko muri Kongo ariko APR aguze asigaje imikino 2 kuko muri Kongo bageze kuri journée ya 12 muri Kongo. Rabizi ko bakina championnat isanzwe bundi bagahita bajya muri playoff y'amakipe 7 Abanyarwanda bari gukina baje bakina Rupopo banganya ubusa ku busa asigaje match 2 Mazembe gatwara igikombe. APR yafashe umukinnyi Clement imuha amafaranga menshi ubushize imuha miliyoni 50 imuhemba miliyoni 4
ku kwezi kontra shuje iyi bamupropozaga yari igeze kuri hafi miliyoni 150 ubwo ni hafi ibihumbi by'amadolari n'umushahara hafi ya miliyoni 7 hafi kumukubira kabiro yahembwaga. Ibi byatumye abandi bakinnyi b'Abanyarwanda babimenye bakanabona uburyo abanyamahanga barukitswa menshi bakanahembwa menshi kandi abo Banyarwanda aribo bakina bagafasha ikipe gutwara ibikombe aribo Ruboneka aribo Claude aribo Yunusu aribo Kagege n'abashaka kongera nubwo agifite undi mwaka. Uza makuru ufite muri aperi banyibwiriye ko aba bakinnyi burumwe ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni 100 z'Amanyarwanda. Inka rero Yunusu miliyoni 100 burumwe bose uko ari nta uri gusaba munsi ya miliyoni niyo minimum ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni. Rwanda n'abari gusaba igitari ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni 5 z'Amanyarwanda. umunsi w'ejo rero aperi byayigoye ibiganiro birakomeje reka tuzabemeranya n'ejo n'umunsi tuzabiga.